penayuhan. Kuro di bulan haji mulamon jama kurban semapu macam reci lain kambing gohbahan. Kitu mulamon sani kena saya betik bulan nikah ri ngameteki sahinggo betutulan. Pandai lain serani hentara kekebian dalam hitung ni jari uat kadu siwan. Kakas dibi pagi kadu batik pakaian pandai mawan bugati ngeluangi pupohan. Kisumbuk alah ngeni kepawai dihilian pandai sai bagi-bagi mulamon ditutukan. Kuku turuk geti ngeliting mawat ngatan bunjak hega tibidi sepi lain lintingan. Ayuk na telurani kikak ngudut pulosan tano mak sampai debi sang bukus cekok nihan. Mawan urung sekali puput segala bahan menyangu labung kani umpama ni kiasan. Hani azwar bak nasi kepis lain mainan ucang kanan ri kiri laju munih saikudan. Usim mak mesa kopi januh terus berjalan mawai lahang mak rani paksa nginjam usiman. Asing juga pasang ni mak dapok ti ilaan jongan dunggak bumi huri delom pekonan. Sangon rano sunyin ni lain kaham indayan hanitian sekeji huri jo babelinan. Kita no ram nanomi hasil bakal ke depan kidangki mak sekali dangkim nah balosan. Kano dia puari sekedah ni gambaran mula wayak kusani temon lain buhungan.